Kitabu cha Maira mriango wa 80 nafungahe mstari wa kwanza hadi wafungahe hanaamba wajenga mudziwe dzulu za mrima mweri Bwana anaihenda mivire ya Sarloni kuriko makalogosi ga Jacobu. Hewe mudzi wa Mulungu, mautu ga nguma ni kunenwa dzulu za kwako kaiza au maaminio manimanyao mimi. Kuna Amisiri na Babeli, pia kuna Filisiti, Atiro na Akushi na manamba yuyu wazhalwa Sayuni na dzulu za Sayuni vinda amba yuyu na yuyahu mazhalwa mumo na iyariye dzulu ya zhosi mwenye andaimarisha. Bwana andiho andhikisha watu andaandhika vivi yuyu wazhalwa Sayuni mandiho kala manapiga vivoti mandaimba maambe baraka zehu zosi zinambola Sayuni.